Nimbula, nakabalevo na wakarongo ti kumay, bikimni na biwakani, nakabalevo na naman ni siyama ti kumay na niro na bitan no chini kuwa, kay nando na ngonelewa. Ngonele ni aun robe, so bikimni na sa redi tiko, and mona liba-liba, and nono baita bitiko koe, and nono to kornibuli na Vo Dance Academy, sa na Vo Dance um, iyo may nandi tsaka may nandi na buno ni bulingo bulchiki na nanon da marama bulangi o Sophie fata fehi tangi di moala da pabi ni binaka chu wikim ni keda na sema tikumai wikim ni keda na wekana ni bakarong tikumai da on robe kena bibono keda na bise biti bise burubura sa ngol chuka ni kono bakambula wikim ni keda sara mitik butak nga na non da bitala no ni kuwa na ulutanga ni mbuni nga lew sara wikim ni sa bamure tikumai na nungkoy bata-bata baka binibinak sarkino baka lewu vikem nito vaksar na muni bos ni bibakal ngangkataki kena bibaka ungeti ber na ngonelewa ir talanga na marama so talanga la turanga erna la kutiku main na vitala no membaleto na ulu baka viti ye metik butak na nonda vital no ni kwa na rongoda mande na sere na kutikenda manda kina tolu na sana may bano lewu the kaun robe mbua madwatan da naronga da madana sere ne Lia Osborne totokan din na nantomona na Ramongo ni Natalitaka. Vida
sa rong binakandira na si Rango, kuchikan sa nga bakabole ka kinabunoto toka o banolebo kina tolu na sana kakaun robe mbua wata ke matwata. Meu sambula sia, meu sambula re, mbula bina be kimliken sara na biokani oni sema tikumai en VSA biti kena VSA burubura. Bina kabalib sara be kimni na biokani oni sema tikumai na ibata-batanggo unitakan ni rong binakatukan na bio liba-liba ni nonta vital notiko na loma ni bulongo na bulo Julai sa na bulo duki-duki na non sureti tiko mai so na wekanda merongole mai me ramitala no tunga tin kalim na miniti rosanga bula miniti so e basa bulu kalim sarra miniti ke bakai libu na bekai tal no taki kalibu tal ngana bakta taro e ngole mai ber na sar tiko en bimbi ni ulu tangango na ulu bakabiti se na buini nga babi di binakasar ber na buani maramer sa bakay tabi wote na ibata-batanggo leo-leo sa may beji talo na wote kito ate kabusarangan na sa bakturang ote lewo na non na ngoli may na ngoneleo ni kamba may romuna na may nasano te lewo o Grace Dwell siya mo na kwa may Hawaii maro taksar na nono baka iyo mitik butaka na vital nongo sandandui ngole wabo kitiko na boni biasa na ibiti lele besar na biasa na sar tarewati mai na bida na singa sa tinggo iliu na ngole tukina na sano ni tasiri bida talangan na ngone lewer ngole tukmai na sano serua na itu beti komenda mersureti mai na ngone lewa na marama na turanga na tin kawa na nonda ya sana eviti kosar ngaya na itu sambil tiko kani marau ni tiko ngobat kikendo Sophie fata fehi tangili moala kwa sema sarchingo kwa may nandi onitaka ni sanaroni sema rao mai kiro sabital no tiko ni na sema kwa may nandi o klani bunga na wekaner sarna bakarong tal chunga may na tiki ngonongo si berchuk ni sema ramingo koya Sophie keva kawa bulaga mai kipka kusaro ni posa mai Istanbul vina mai nawe angku bulvina tanga be emni sar mai emni sema mai iya vinaka valevu connect vinaka chiko no mo internet Sophie iya connect vina chiu emni ronga de vina iya oke sange ronga di kuma vinaka ngo iya oke iya sandor kero ni pampulo matanga mai vira na bakaronga tiko ker rawa Sophie Istanbul vina nawe angku bulvina emni sema mai na bong indai avambul changan emni nitan emni bulvina atal changa mai Naka valim Sophie roni pa madal taki ko matanganda no mukoro ke na no mukor ni baso Esa, na nung eu dermay na oron bunda moli wale west di daon robe au was ngay nabitaw tunlo ay daon robe talanga. Basta tinisa na was nga ba varna pas vinong na pratini umataw ina. oh vinaka valim sar do lebi naman na vete ni vale Sophie Ito leva. Ulmatua na talingguela o salseni o taravo ngani gutangan o ilisoni taraf tal ngani manasa sangge o to oyaw Sofia. oh vinaka baka na de tabat kena de na Na eday nunggu tao manasal kau na eday nunggu na olitia tumabana. Okay. Sabi na valeu o klan nirto na bakarong ti kumay goro niya bambula man virto kerto na beo ani rasema sarti kumay bunin daw moli kena no mukor ni bas binabitaw Istan dombul bina na anggo nuita ni dombul bina chi o vinaka valeu o klan libro bakarong ti kumay go pamatal takamada korbul na bulikina ang ma attend tak nunggu primary school.
Isso, você tem é uma no primary school may lambasan como primary. Eu angge lasar na secondary school li lambas college. May lambas sa sangam primary au kalasi 2 ina kalasi 8 ina e lambas college au fomu tolu ina fomu vitu ina. Okay. Ia na lesson ita wator na mo abuliti ko ilang ba sa college. Au matori arts na combination na accounting, economics, kena computer. Oy. Ia bata na lesson ita ba ando talita ka pakali mo mo abuliti ko. Na lesson nando talita vale na maths. Oh, ia bata na mo buliti ko na kata ba ando tanda-tanda tu me awali kata kina ni usan ng buli mai. Meu dagdag ng bangi. Meu accountancy, dagdag ng bangi se minto nung business meu dolava. Ia na mo tatandra se tiko ngango. E se tingango, eu sa tinunggu may lambas college, aunque sa te USP, na ko sa madava na psychology and social work. Okay. Se tau tongo mo chiva na vuli inanji mongke tortal na kosya. Na Mongke lesson rani. Tandina. Iya, bata pa na mo may duro na no to kornibuli na po. Na dapat ba ngiti ko Sophie mo ta dengo to kumanda na sociology, si social work and psychology mo recommend na bata bata ni meke, belati ni dakila na no to kambani na po, ro sa may waso tinu ko bata bata sa chiko bat kay Eddie Soro. Sa kitokilachi ko natatandra ni non robina kati medaka na kornibuli na Vo Dance School. Na dapat kay baong giti ko Sophie mo ngwali may na tambanan ni Mek. No, ayaw ni undo tubuta ema undo na undo talita ang kona me. Nunggu no undo talita talaga mo undo sara virtu me na vo dance company mertu mendo may i me nito carnival lambasa. Ngonor tu ndolavi nonor tu auditions au mange wat tobolel tunga sini nama asar ni una dover mera dingitai. Ya wabin bina avalo bina alo ni sa may dingitai me sa may i torto ana lesoni iya. Oh, ito to. Kanto na ka no maraw nirto hindi kita kikim ni Sophie. Niyan Montobera ng manibuli doon sa nang gumaraw live na singa. Sa iya bata pa ng palaban ni namubuli berto na po. Dove mama na yan ba Oh, ito to. Yung ko sa kabida ni semester go namubuli chinggo. Ngon aron ni term. Oy. Iya, iya bata ba nabi tambanan ni buli na po sa si tamban ni Meko sa pala ko ba nanong sa may buli tikinanggo. Masala ki ba kay tabi na so na panuay biti? Iya ito ba itabi na bay hotel la bay resort ito na meso ito sa Bulidochi na Pacific Dance na Bollywood na meeva itog Sandi Iyo, na. mistinga nga ni bulida na mi bulida talaga na lang sere na how to make costumes, how to manage a team, how to choreograph a dance, and um, how to make costumes, how to do tech and lighting, the sound and lighting, and ito the Afaya dance style siya nga. Oy, sa cukup binaka. Sandi Mm-mm. na. Urital chikan Yeah. na berto na po. Anong ko doon nilalaw. Orto alak may ingilandi. Orto Plus, lak sa rechipita iya, natua. And though and aveyamba iya natacha natua. So, and irnenge redati nga na nomu itovo, irnenge inding tai omo doverto na la na la ba ya. Hindi na. Aron man nga nindo nga nung boss ni bakal kang kata kibir na parang chukumay posible na tambanan ni Meke ni bunga na ngono Sophie levo ni tumbu-tumbu era katu nga na Meke baka nga tambanan nga ni bakala salasa era siya nga ni Rede ni ngondo na buru-buru ni takavaka ena ngono may muri. Ando man mo boss na tikini a Sophie.
Isa nunggu tato nga ver na tumbu-tumbu me ni aningan ra na lube muna na elo na todo mendo via ando me na me engo esenga wala nga ani va be bala salastai endo na ena yanga ni matai endo senga ni buli da like endo buli da na me batin na me nonda endo ver na yarangi endo na tau nanda na ngone liu na nonda kasir do me itu mai mata ya endo na irna turis ni rendola mai do irndo biangan ref seranga mersara na abaya ni utuna ni be ungo ni be mningo na me endo na ayang na nonda sengan nonda tamatayan do na nonda country as a whole. So binaka So saranga binaka ni iyo. ni ang rep na lube mum ni dovia me tu sortu ngango na company ngo barota na bully na diploma as a professional dancer nga na dava na vator da ita na nambula bina Binaka palib Sophie. Ya me bukan mo tabuta chiko na me baka tabo na mutumbuta ke mai na musus chiko mai bono lebu. Bono numo na musia ngone lelai na daba robail kanga te kina na mutumbutumbo na buku ni meke Sophie. na nunggu mata ini me no nunggu na tatinggo ya ma ba Boliviao and ondo ba Boliviao na me sanga ni me ba viti na me ngo na me bena ba ayalo na Kristo Sati ndo kumika na na mume. te bu seranga me na nunggu me no nunggu talita na me ni nunggu nindo ba ayalo nganga te na tatinggo ya lewa lebu nangona ni sindo barong ongindo do angiti mo buli da babina asa mani taroto anana posa asa mani talita ser inana nanda ubia me Binaka valib sarre tu biba kong gete ber ni tumbar bakarong chung menggo ber talanga ni tamba bata talanga Sophie erna reda tal tumbak ngana meke lasanga pek retor baka bimbi yang go sampai tak kabutingo do nomu diploma ni buli ni nauti nomu buli ngo nando nomu stibi kiti ena tandola be ko na buru-buru sepata Sophie na senga ni dada bici na bina panua recognize ta ina na certificate yongo sa bata pa namu politik ko sa o se baita bichuk ngai biti se sa ando na punay pala no sa ngolikina. Sember ni me laban na bichuk. mami graduate sara me sa tar na diploma me engen ngera me mami na tua vati ira la vaya. Oh, ito to. Binak valib sara Sophie. Iyo o na ndor sana dewa ini ko na ulu tangan ni ulu. Me baka na mutukun chuk maya na meke ni kusengo nila ulilay. Na mutumbo ta kitik may bano lebu. Teka mo na nguna tabo na mulu baka bit. Nanunggol ba ito mas tiyaw na sa kelas tolu ina na primary school nanunggo na nga do uchibiao to ba biti. O esa nga mamatay ni tamat me do aong gitiaw mo ul ba biti. But ito no ni ondo ridiao ondo ridiao ondo tuno biao o isin may len lom ay na len ni biti mo sa ulu ba biti chiyo mananga. Asa manulu ba biti tama ina nangono nangono chiyangago. Totoo kasarangai sake pakarong chkum ngona au klan inda na babi di binaka bikoya non viva kongeti bosi bini usa kelas tolu ngone ya au klan libu ke mamia ke mem setas por binak sartunga se pialkat ya be ke muni ona muna sa torban bimbi na ulu babi te baka tabu na no mubul chukana korni buli ni korbuli ka India na lambasa sangam la tarongo wa taronga taringa be ulamila na noa na dhaba ela kuna nabakasa mani ulu chuku bakabiti di ngone leo toke ya buliti kuna korbul India. Irna nunggu snipul ini irndo ridia irndo talita na ulungku irndo tu nani oya o indo tamata barita ini nyelo vichinjin
ni enta va ambuni ngai Lorenzo Veira en totale ta serangan me ndola orguli mo eran ke dor de no lungu ni ochi ani babiti ni tabichi ani nambuni nga babiti Andine, vata viku matanga Sofio o tale taka ni ulu cukup habiti no muse buli tuku korbuli na ngone ya. Meu turno anjina undo sing talita yo enangono ko ni sa ilan ena bimbi esa asan talita serang apa Isa. Vata pa na mula ko ilang sa college. Nila ilang pas college en dua ngana nunggu kes ni bulu ando talita ando la tunga mo o ando mai tuna veo ni me uva ando ni ndo ochi no lungu amin meu atumpura sara me air na lewa abit tale so ondo la tunga mo ando mai tunga veo meu ochi tunga va abiti beti tale mata ni ndo redo me na lewa abiti me raulu va abiti nga Sasa dia na din mo gas ni buli o sena no matiko. Yo, Mrs. Reddy, may lampas sa college. Isa, langkay doon ko nagay wasebe Mrs. Reddy na video ko. Kaya parang ko Miss Reddy na mo biya kay mo Sophie. Madam, I thank you so much for always encouraging me to have this hairstyle. I never knew it till now that this hairstyle is so precious, not only to me but to my country as well. Sabi na bali Sophie. Yang go catch kumingo Sophie o chupili ralulu. Ni kemunia do bata carnival queen na runon do luro sang vulkarua. Roni pa madal takamada na mulibay tabi na do bata festival sa carnival. Is Mateo Banco. Eu nangono se primary school tu eu mabait tal nga na carnival batanga yo na princess category. Iyo, tia eu mangesa eu la au sini minta antona eu tava na longo ni eu mabina ata ni mabi experience tawala nga how it feels like. Niosa ochia sa antana singa osa rongo tu ni sabar la tal cuma na carnival ngome sabar dolak tali. But nangon ni covid ya matau tu. Ochima au ndam besar na matani sto anindo nunggu friend o ya dada na ndo na stoi lampasa warre ocho me erol avat me erol youth ge nana anti ndo verto na committee members o mange review nga onge bango sarveo yus do ver na contest ni sin via va itabitu na ani do vata crime awa ariti oi pambalabu au asama batini ni uma se ni o se ngonile ni uma vai tavi ge la ke dele sumai na asama ke dau ge ariti oi au gitu ni oi o se la man tavi nunggu na mule tarong man tavi oi if I ada man sana na numa asa da ni vale au tu na ngavi nunggu na orto na do vata crime orto mangkara quinci o ndo na komite approach te eu mai dafsa no mura imbe a onge ngoronga tanga ya satu na sarang o ya senga o saba asenga tanga na onga tu no ya na onga le Sofian ima mina onga ta ananomu sulu na sabi dia ina na asama o bari o ya onge tu no na va andu atal mandum ento da abungo va andu atal mandum onge sare diau sagitu insaro iya santen la manda li redo manda na da basa emni sana da apa ni na la ben en rehearsals sala sar na ena singatara paula ani au era rehearsti oirna sa rehearsti o mai sao cinto na pula eu sange join tu ngani sao cinto na pula tu practice tu mai sa eso sa ila tu non speech sa ila tu na by heart eso sa ni ratumbal bango ada mutu unum be toto na ratumbal sama tatu sama tahu ayo ge sanggel angan ya nasinga ya asa pa ari tutu sa via lose hope alile ya iya yo
Gay untuk bertuna committee members serangan nama ram taruhnya gitu ngavel just give it a try, you never know just give it a try. Ocho sama ni tak ya sarau mani tak absar ng speech o sama ni tak absar mo practice ta na nunggu tombale na nunggu via cabin itu tulis sota sangge terasa cuma en ava. Você teu, nama tenisi ngayon malain na ani resla. Ya tani vale en kita ronya nunguna. Yo vida na contestants orto na carnival gitu sera ni ewalu na Queens. Ge endua na ile ninja ena vo ile ni vichkede. Om nunggu tu nga. Gitu naman kena sana wini saranga na marami ninja ma sana wini tak saranga na carnival baru tuang ko bangge sa sini selalu telo chinangku masih masa senga ni dia ita sarra lacunga na veri hasil kede lacunga anga ngandre apa mo na apa Salah serti sa ngone itu mesa lasar me ina ngoni carnival me misava. Iya. Bingon dengan itu me itu beren itu la na ground itu me sota nantuna na valita aulu me itu sota kiti a na pasti me itu gelao. Iya. Gawang kita ngani itu untuk satu titik na bimbongi aku itu ari dir tala eno ni leo ni contest ni ta to na ulunra irba makeup mana ngawe yang serangan ni umpitin to na makeup se meu ta abno lungu mau awla to nga meu eta bitu nga nunggu pininga gesang mana na makeup untuk ari dir to ni runta ta abto na ulunra ang gitu bisa sa elelim pe ana ayaw ta apunan like pare dito sa oriron ko sana ila sana doverton be anggo sana doverton na arana Iya, dia nasa. iyo seng sar ni be outsar awit asara ta apangan au saran ta apa nan pena be kede na dapang au saran ni rawat au sa apangan Nasing seranga mesa na madala ino de mesa na rananji. Ito sa to akira chio ito sa varro na naya mesa varro adibi mai. Sang sar niyo awit asar but sang sar ni ta ni na tara na ito to via. Ito se to da chunga vango sa Gaisin adibo oya me una miss sab ongit uno oya Miss Hidden Paradise mingit uno me ano mai nanatu na nga may ma eu sasasaw tu pasab saw tu no naman ni oy adi betal na lewa Oti orto sa bari daw kitu orto sa bari daw kitu ang gamanggotan orto wait sa adi betal tu may waya pur serangan nawa ini masang singa ni sa adi boya meu sali tarana ito binto na singa talay tar nga bel siya nga ni talay tar nga ber kid nung kumatbo baler to ako nga may ina na nunggu na pa ni nunggu meu rananti Sa totoo pa no waksamtak na mtuko na Sophie na bimbong ikede ni reza ka na ulunra ko tabi nga na ulumo siya ka man ganito na makeup siya sarang sa totoo kan tagari ya Sophie kembali natural beauty sarangana kena ada ka ba laon robe natural beauty Amo sarangama am standing Totoo ka saranga binaka Sophie raida bir marrong chukumingo era nabanti ni dinataka siya sa rin dola kamele laundre ulu bango se membor na lipstick se dapat so chimo kaba ronyo tombal nga yani nandele ni stage o yalo sa kwasar nama kwasar nga na ka nga binakatia se bada saranga sa bada mo nga dapat kauna dapat tukunona biko nangona sa tara ina na ito dobi iya se marro saranga nukuna tang saranga lulu saranga yo
Nunggu na tinggal mana nga eseng ni taro para talanga na ni matana. Sanga nga nyo irna nunggu matu balo talanga ira pa cicu ina irna esa nunggu balo may lampas itu erat. Au gilangan ni manggo saka te bunga mana kakala na vestit kita nga usatong balani ina. Sabi na kabaliw. Totoo ko na mo wasema niya. Iya, datal nang kutaro Sophie. Nangono sa ding teki na mo lindo berto na ranandi. Mo ding tek na lomo ni mano ya. Alak maybe kundo na rai, maybe so no lumo. Se sandi chuk na bi ko Sophie mo nang buini nga chuk na. Sunday sartu nga long gumasambu ni nga tunga bateraro beau ere toto talanga barita talanga ni love ni bici. Sabi na kabaliw Sophie na biba kalonggang katake. Na mo wasema ya bikim ni nabarong ti kumay na bagsawot ya Turkino Sophie na idodobi nindo bata Carnival Queen. May lambasa, babi ni binaksarkin bali wikoya ni may tiko bat kikenda na kami ni kuwa na nawaseti ko kwa na bimbi ni ulu bakaviti. Kala kia dho sarkin ko metor na idhobi nira na hindi ninto bata Carnival iya endara to nga nanonang buini nga. Totoko bakawot. Iya Sophie, elewo na ngonelewa ni tamba bata tingo na warong ti kumay na kami ni kuwa. Ndo manda na mubose ni biba kalong kate kibeira. Kaya bakara ulo bakaviti tiko, baka ungetira mera tomana tiko nga mera ulu bakaviti tiko nga Sophie. Binabale nunggu tataw nga be to ani auto emni na mbuni nga rere toto asar nga be enta na maram ni bici batayanga na enta rere va amarama. Auto ni be esenga ni ratalita irna we anda ratalita atal nga irna ibalangi ni rala omay na nonda pono emberengere da min na ulunda ni uluba abici. Levo na ngona ni ondo da na ento adibiti ungo na transfers ne ito otirme na turis na nito pono ni da me ergedo esando soronga na telinga guna ronga da chio ni toto na ulungu erendo taronga anjina na ulungu sesenga untuk tunu vera tara seranga mo ila ni anjina ngosrenga na emamina vareta ina emamina lewa pavici nuku tatabe ni ova andoni Evan chono mbuni nga ova andoni o via tanramu via ulumbalavu se mo via awalena tale sotelna ay ulungu Dinava aliu. Nakabaliw Sophie, totok sa pakawati na mo wasa ni biba kalgang gatake. Dota na taro betaronga. O kila mena malio nindo bat carnival medov maingo o kila ni o sabay tem chuberto na wow. Embo lak main don na inre me bakan rema na ulumu se dota na kaya nakakina o maruta kachungan yung buini nga tunga. Iyo, masandre tito ame usa me wale tatal nan total nulung gaung ge nangono masada ina nulung gaung ge ba ilama ini esenga ni va ani anda va ampuninga. Eseng sanga ni don na mo to na valangi nothing can beat the Fijian beauty. Nakabaliw Sir Sophie. Totoo ba kauti? Bikim ni nabarang cukup maile ng kono konele ni daun robe sa bolem-bolem cukup yani ba si birto na maraman ni lomay piti to na marama taubu o klali po na maram ni lomay piti sarabi ba kan retung ba kana ulundra Sophie? Awa. Do reva ni. Sabi na kabaliw. Iya, datalang ko bira na maramatina. So na maramatina raba karong chuminggo bo si raba ko lubeni lewa. Ukla ni andar sabi tal na tak chumay bat kirna bo ni maramay liw. Kla chukno dan dingin so everybody has a choice. You want to whatever you want to do to your hair. Ramadaro ni possible bakal gangatek bir na maramani biti raba ko lubeni lewa. Bako si bakatakin na. Andon na baritek sarangaw na Sophie. Nanunggu ito nga ni na China asa via ulumpu ichi na luve mu lewa au bitu nga vera ni unidad tanan lo mandra tu nga vera mera tobo le amanda mera reda na enai varau
meranira vailan na enai wale-wale. Sabi na, kabinakabalim Sophie, ando na po sa nabibakal ng kataki, bikim ni na maramatina ni vakarong tik mai lemu talaga na turanga tama ra vakarong tik mai ni kua ni dakila ni na ulu bakaviti endo kan vitala noa na lamani vale wasa mota was talaga mona batkira na leoni bubale to toko bakauti na vitala noa ni kua membeleta na ulu bakaviti ke na non ra bakungiti tiko wasibir na lubenda ngone leo itu ke Sophie wabi ni binaka bakalebu beiko na mo solemena ngona nanomungauna o klani o sos chico no viterongi e nanomubuli boli berto na vo dance group se vo dance school mai nandi bunga bikem ni na tumbu ni barong tiko mai o ni sakilati ko ni na rona beauty no sa chico soro ke edi soro ero bingarabi tiko no non kambani ni meke na vo dance group se vo dance school ni getopole muni na bitartara ni berto na Facebook sa non to website na buku ni program e buli tu kinungo Sophie na esa sa pakara nandi ye Sophie sebenarnya ni medava ni daru bitala no usile talango na ngau na be kemuni Sophie kendo tal na kau ni bina kata mo se babi ni bina se bakam bula tal se bakam mo di berton na ta kair na bia bakarong tu melambasa ni sig bina kanikwa Na nungguit o chacingan itatau imni na anggo ave babin binata na nom ni sem chomai na warong chu na ni robital no bet e dakte tip babin na tatalanga ve ona na nom do ba ungetiau me ulu avici au sengan indo ila tu nongone ya sangi ila serangan nongone na bimbi ve enda na ela avici au babin binata langa ve na basta Mateo cho meu doverto na marama mera vosta bete Dr. Tarisi au dongan nunggu tatau ani dona o la duro macho na namumpula la o singani nama ani na la duro ma mo morenga ina alo na alonga nange ungeti nange the Lord will provide. He will calm the storms in your life. Pinavalivu. Sabinaka bakalem sara Sophie fatafehi tangili moala binaka balim sara Sophie na nomo mai talo no tubi ke mai binaka binaka ni kua ke mem sabak ni nui binaka tuyani na nomo buli ni ona rawate binaka na nomo buli berto na tambana na bo lolom sara bakam bimbi be se chico bat ke edi kerto na nono bubale kerto ke na nomo leoni ngoni buli na bo dance school binaka balim sara Sophie kalau ngata tiko nom sasanga Mata komanda. Mina avalivu ndo mwade nawe angu mwade medro. Naka mata komanda kalau ngata sa naka da vami ni vinak sarva kalemu be Sophie fatafehi tangi moala ngone leo ni buni ndao moli wele west mai raun robe vasu ni corona bitau tunuloa mai raun robe talanga vakitiko koe mai tutu me lambasa buli talcunga koe na university ni Deva ni Pasifika nakabati koe na nona course ni psychology and social work ya nangonongo se tumanta pakawawana nona buli na university ni Deva me Deva ni bakotio koe na nona diploma ni dance na korni buli na vou tali baka lebu na nona mi baka teibo koe ni kua andon mikro vital nona noa ya vitarongi ti ko koe sama ni tos mikro vital nona sintu siti ni kua ya keme marotaka na nona siletu na nona ngona mikro vital no ka baka unde tindina na nona tala no takmo ko ni kalestolu sa ulu baka vich tu mai buli mai na lambasa sangam lambasa college me do mengo se ndara bolinga na nona mbuini ngata toka anda babi ni binak sarbe koe sa baka mo chuka ni bikem ni todo ko sara dalang kay sota tale na loma tale ni tobi mama na ya wongo au sa baka bini binak na nom ni tobi to ko ni tikumai ni sa mo de toka naka wade wade sa naka baka lewu sa lolom sartia di baka bimbi Pagtawanilay. naka mo de Sophie naka